Хайырлы күн. Кешегі сөйлешуны devam етейік. Давайте продолжим вчерашний разговор. Сегодня мы с вами поговорим о возрасте, о том, как ответить на вопрос «Сколько тебе лет?», «Когда у тебя день рождения?» и так далее. Если собеседник спросил «Сиңа нише еш?», «Сколько тебе лет?», как ответить, если не знаешь цифры на татарском языке? Никак. Поэтому нам нужно подучить или повторить цифры на татарском языке. Сегодня возьмем цифры с 10 до 65. Почему именно так? Потому что по статистике канала «Я изучаю татарский язык легко» посетителей в возрасте меньше 10 и старше 65 всего лишь 1,5–2%. Итак, начнем. Сиңа нише еш? Миңа он еш. Если нам 11 лет, то мы говорим он бер. Миңа он бер еш. Унике. Унике. Унөш. Унөш. Он дүрт. Он дүрт. Он биш. Он биш. 16. 16. Он жиде. Он жиде. Он сигез. Он сигез. Он туғыз. Он туғыз. Егерме. Егерме. Если мне 21 год, то я говорю миңа егерме бер еш. Егерме ике. Егерме ике. Егерме үш. Егерме үш. Егерме дүрт. Егерме дүрт. Егерме биш. Егерме биш. Егерме алты. Егерме алты. Егерме жиде. Егерме жиде. Егерме сигез. Егерме сигез. Егерме туғыз. Егерме туғыз. Утыз. Утыз. Утыз бер. Утыз бер. Утыз ике. Утыз ике. Утыз үш. Утыз үш. Утыз дүрт. Утыз дүрт. Утыз биш. Утыз биш. Утыз алты. Утыз алты. Утыз жиде. Утыз жиде. Утыз сигез. Утыз сигез. Утыз туғыз. Утыз туғыз. Если мне 40 лет, то я говорю миңа қырық еш. Қырық бір. Қырық бір. Қырық ике. Қырық ике. Қырық үш. Қырық үш. Қырық дүрт. Қырық дүрт. Қырық биш. Қырық биш. Қырық алты.
46. 47. 47. 48. 48. 49. 49. Если мне 50 лет, то я говорю миңа илле яш. Илле. Илле бер. Илле бер. Илле ике. Илле ике. Илле үш. Илле үш. Илле дүрт. Илле дүрт. Илле биш. Илле биш. Илле алты. Илле алты. Илле жиде. Илле жиде. Илле сигез. Илле сигез. Илле туғыз. Илле туғыз. Если мне 60 лет, то я говорю миңа алтмыш яш. Миңа алтмыш яш. Алтмыш бер. Алтмыш бер. Алтмыш ике. Алтмыш ике. Алтмыш үш. Алтмыш үш. Алтмыш дүрт. Алтмыш дүрт. Алтмыш биш. Алтмыш биш. Как сказать, мне скоро будет 40 лет? Миңа тизден 40 яш тула. Миңа тизден 40 яш тула. Как сказать, мы, оказывается, ровесники. Біз яштәшләр икән. Біз яштәшләр икән. Итак, давайте попробуем ответить на вопрос. Сиңа нише еш? Попробуйте сказать, что вам, например, 25 лет. Бик яхшы. Сезгә нише еш? Попробуйте сказать, что вам 32 года. Бик яхшы. Дәвам итәбез. Сезгә нише яш? Яхшы. Сезгә нише яш? Бик әйбәт. Сезгә нише яш? Дөрес. Сезгә нише яш? Бик яхшы. Хәзер сез үзегезгә нише яш икәнлеген әйтә аласыз. Вы можете на татарском языке сказать, сколько вам лет. Сау булыгыз, яңадан очрашканга кадәр.